Kardom ili running tikathar ini ada pabirta angton pen MLA Dr. Numol Momin Ami Phi ki kaipon EPSL Silam Jai Sarpo Angtong tika tharla pera risang ho tumpen kedam tang MP election dam dera phit homos tika chebor dam ma tika chihumri dam pinini phai ner ke pai chiklo bomtar ni ni jangkar beng long la khai siduaram la constituency ka paro doloni APS angkang rong phara rong LP school pathua klamalong kewang jilang arni MLA election a pharmana phan koson pensika che phai ponji mapu pen pini cherok tokamai peman pon bangso along so chengson inti ahin pen mai che phem phuponsi mai pidopo la so mai long kachatong don APSLC Central Committee pen kiwang lamjai sarpo angtong ticket harpen kidang lok finance secretary habing tiliza albert rongki Central Committee along claim bang phula pen arisang ho atum kithi kiding atum chatong don si ingsam jin pen mai pichun pon lapena phit bang so cherok tok mai chu data phit kedam tang Karbi Anglong upon Article 244 AK Ali avelo development asai anta pilap lopu MLA Dr. Numol Momin kaning jipona pothak alang phan ami phi RHC vot hatlang so serdhuna klamalong krong pho kachitok along ami phi sitami kaipon thulo vot hatang so pen khoya tisu Karbi Anglong news EPSLC song pen ke jasemet rat amai pi gibi thedung amai gibi ke la ke joy ke kali ate tangka mahalam ta lero ti la sede tu kel arong kapale ji fansi non tam body pol no non ki e ke som chuti ki chong hoya por si ta me itum arong tam ten ku por chance itum chitam bom no la pen jasemet bangke non MLA election ta te bok het lo ciklo yon proxy kang thiman vet lo ki claim ji pharke sila da ka bangke ni tum dak jasmet amri along sidolong ti arting bom no si amri MLA homosti long le tum ra pan ke phan ke la helo da ka bangke ki hai ji phan ke sab de la chijeng ba jiran vela da ke la si ki to tang atu man ta ning thi tan si donang po la pen non hala ke nang jilang abot ana bangke le tum ka pang room ji phan bangke ka to ta bor iriap nangi pusi PS tin la pen si tin lembang foto mantan le tum ning sepet ke seroi lo la pen unta un vek ko le tum so ting ke bang tu lo la si non Karbi Anglong arat ke do ana pha kachu ning rikang tung ke la helo ile tum ha suri hini ra kreser kep aning kan pen ile tum kachu som kachu e la so APHL sin oning kan throk nang pleng bom no pen non itung athi kachu ligi ya por ke nang ke lilo la si ka do beta itum prungjin tungjan ke tu nang ke nang sor ke avilo ke pleng po pot si ka do beta dak elong verdim do thip nang la pen itum ke mangge pa pleng vek nang si athe ke APHL se ke mang pleng pli plotang te an par ke la ke vira to war chorlo ini lampari ke ningi puta kalila athe ili tumang ke dak ke methang Karbi atum la pen tribal atum inglong aso atum dak indigenous atum aphan se met ke dak ke panong pilo la pen ka prek atum jong se dak long le phelang nang serai dun bom lang la pen hithi kulat nang serai dun bom lang plotang te ile tum ke kunaro du lang ante alam se joy kilo charju thai se bedelo lake la sila so ke mang pleng pli protang te apiong chum ong pola ke mo chum let pola ke la si ake mang ke ile tum chiteregre den nangi ko phansi do ka bena chuning rilo la pen la so lam ke than tang lo sita nona bang ke nang kirui thulo ko mani tine jang do ko meni nang kirui thulo la hello tine da ke bang ande ke bang jelang MLA election long nang le tum ko an ning the do so la si pulo da ka bang ke haiji phan ke chujeng bad jir chorlo nasi dake ningki biya thai ke avelo nona bangke athe ke non dak amri LAC jong si langdam puno tangte non socheng punon dak duaramla punon la pen dak amri chinthong punon la pen halapu hamren amreng efar punon dak bangke jasemet ke ilitum akhe tum dak ke onglo la pen ilitum bangke kachar juthe kache kroi tang tum si ke ong dak bangke asi pini ke amri sinang ke humri posi ili amri efar mana si ninge chorle he ki haiji pan ke daga chujeng bar jir chorlo papen mo kaprek LAC long dam thu pulotang te hala daga lan tani tum hin pen ko than pon chu sita dak amri along se pin ka humri ko si amri alan ke la helo daga bangke ile tum un vek po bangke ka to beta ning ke thap thot tha posi rara pan than te kang lo tante sa nang tum APLC party jong se haide lu pulotang te nang tum ke cheng si ken kam ko pisi ke deng mo so ni tuma akache song long ke la solam nang arjulu pulotang te kamatha por se velo ke thaki banga thak let pon la ke hini hormu la ke hem break la pen dak kona mana so atuma men water list along pen long le patta long pen la pen trading license along pen
athep pi bangke dak kupi ma war sai ke do analong pena bangke ke chi ke bemen king khanang po keng leb alam ke helo la so adun thu si litum kiron ke baka pacetang alam nang lipo don rab aphan chelang wong abang kali nang po ka to na kiron ke baka pacetang thegi phan bang ta la hai ta ni tum pacetang lang pon po la pen to war mi lang ka charli avar sai la hai ta tum bang po sita ke cheng si bang ke litum akhei bang reng nang lang mati reng era phi si lo charli avar sai ko anang ima to war mi lang ko anang ima la salam nang lipo akhai ave pin ke school do nak po to war do nak po akhai bang reng nang lang si hala kereng je phan ka dog ve ke cheng si ka pathir je phan si la so song ke matha pa phang Dr. Numol Momin BJP IMLA lo la pen dak Assam State Legislative Assembly long Deputy Speaker lo la puan arpu ke the ke deng abang si pini dak Karbi Anglong pen chotoy dun wek abang pu si pini Karbi Anglong arat akar ia puthak alang li pini la puan ka pinrem la puan ka heji me melam ganing je bangke Karbi Anglong arat ke lake joy dun ki lake mentunita pin da join e atumi da join e pen ke bang jilangan yan ta lake join ilo hemprega farmansi Karbi Anglong arat atum avia phikasipi ang ige pabu hemprega farmansi kumane ka charli ki o hemprega farmansi kumane akai chipi jut sop hemprega farmansi birthe ke do andala dak si thon rut lo song ke seng pen ke chenglok heli ke ot pen ke chenglok inglit ing phat ka chepe check don rap korte muti ka cheka hem rit mi ka chekai lai hui alam do ansita hempreg pen cherap lo ajo ini lo pini la po anakar i la po anake mang pini Karbi Anglong rat akar jong ason la bang so hempreg aphansi pini BJP IMLA Dr. Numol Momin bang na tuson ka hiji mi melam kaning je bang ke la Karbi Anglong rat ke joy sungkrung apen joy ni lo tapen la puson ke munon phiri tangkle dan ko chak one pin lo son ke lapen Assam Chief Minister hello kaning ye cheng bang lo pini Karbi Anglong ke state kali lo fan ke super state lo kente dak medical college dolo veterinary college people agriculture university people tang la hai hosin than vare sita kachini nei bangala ke medical college puke ha jor hata dolang veterinary college puke ha Guwahati do Kamrup ta do andel hai state raka pega state lo mala la kali state pu bangala ke self determination possible self determination pulotang de ilitum arat mithanga phan ko sonsi ka chari ma ining ke hanga teng pensi chari po ko sonsi ning ke hang ma longle phelang ko sonsi ka pegi ma dak kereng ji avar sai ko sonsi ka ron ka bagi ma bang nang ki pudun pen kali bang nang ke toy pen kali bang aber ke do pen kali emet hang ining ke hanga teng pensi dak cheron che bak long nang po la so ke jok ban bang nang la helo hempreg lo kente ko mane hempreg do ko kulutang de hala dak kupia han si tuni ma hong ben jong ndelo hala dak a hem tun longle phelang aku tha kupisi ke klemji ma kupisi ke ei ma ke somi ma hala ning ke hang lo na hasi hempreg to lo kente si ilit ma ke mangala hello da college university la hai dolo tang te tum choklo an par ke thang na ngilo la kali itum mithang aphan ko son si chari ji ma pindeng sumpot ko son si ching thangi ma elami ki ko son si pe chani ma la tum ning ke hanga teng pen ti tum chari hi da Assam state a intervention mate Assam state tum nang chi jok dun long le det nang ji aphan si hempreg tu warsai aphan det kali lake si pini bangket dak theklong do ilitum kupi ma ke klem non bisaralam dak Karbi Anglong Autonomous Council pen kupini aron le selam posita ha governor ong chaklok council of minister ong chaklok ason dat dolang la pendak kupini ni abar sai tum claim ji dak election ne claim ji posita state government ong chaklok la so a intervention la so nang ke khang do la so nang che jok do na bangke nang nilu la si autonomous state bangke dak nang vekko si tum ning ke kong la si hala so ake manga putak se pini Dr. Numol Momin BJP IMLA ke nang berdun sit la pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ta nang berdun sit la bangke tum kroi krelo asila so me phike kai bangke dambom po la pen BJP tum arpuchen edet nang tum song ben sika toy dun veglo ante pini nang tum song long abang pusi pini hemprega phan ka pin rem pulotang te nang tum kopia polo action and edet ke Dr. Numol Momin pen Himanta Biswa Sarma phan kopia polo action and edet Karbi Anglong a BJP tum people pinre ma heder kente than peno arpu than peno jong se a hok hak enti autonomous state Numol Momin pen Himanta Biswa Sarma phanang tum jong se pinrem hai claim non tum hai he purutang te hai hedet purutang te nang tum bangke
autonomous state bangke nang tum minghang helu pang taxi lake klang rong tapi non ke klang tang ana bangke BJP asong ke hemprek aning hang he puson klang bomlang athima alang litum himonto bisosarma lapen Dr. Numol Momin pan pindre ma hidap la hello BJP is anti autonomous state ko bangke lake non matir tir Voice of Chintong po TPN pon si KSC Chintong Head Branch pen Give and Take Police puthak armu chijinga jaimek piman pon Nijang Karbi Anglong lakha ke thom Chintong Constituency ke paro umla pher rank sibo naklamalong pini KSC Chintong Head Branch pen paterpi pon si jasmet pet non kibangji pai chikloni pai krip ho mati August 15 Independence Day ke longoni Nanglilia prang Assam Sarkar lapen Meghalaya Sarkar atamang Give and Take Policy alam don kachetok jipu apathak chikroy dun thek thipu pen KSA Chintong Head Branch pen paterpi ponsi umla pher reng sibon aklamalong pen umla pher ahithia long an 3 km ajak keding armu chijenga sai kedeng pon Sonse labang sojai me kedeng pon along aluhia manapeng pen kachetong dun KSA Central Committee Kongchun bang Barnabas Killing Central Committee IT Cell Kongchun bang Probin Timong Hamran Regional Committee Amaipu Present 20 Kongchun bang Anthony T Soatom pen Chenglok KSA Chintong Head Branch Amaipu Khorsing Rongpi Kongchun bang Sing rong hang lapen pinang an Chintong along KSA Aruarim lapen rong sarkari gang bora atum sitame chitong don si mai misen pen pimanpo Amri pen Hemari Bongrong Report Karbi Anglong News Prangsi pini dak nakajitong dun media korte doan hasame nang teman same churupan parpingo pini niletum nadak Chintong hawaralong pini Voice of Chintong upen niletum dak Chintong aseng tong upen niletum pini lobang so arili niletum dak dipon lo asi pini isya ko payo bang kilalo pini lobang so arili ki bipon lo dak pinangan arak ang chitong dun do asilang dun same lalitum apang same churupan parpingo dasi pini niletum lobang so Chintong aseng tong pini labang so areli kibon ang ko bang kelalo kado ko sa mechini lo labang so give and take policy de labang so give and take policy bang kini tum ko dun tek te puni tu isi aseng tong ko pidun apa sini te pilo so release sa me to bipon lo kasi labang so give and take policy abang kini tum karbilo charle song lapendak Chintong hawar arat lapen karbilo arat itu ko dun tek te pu isi aseng tong ko pi apa sini te pilo so areli bang ni to bipon lo Selabang ke itu alang kopi makan yang je bang ini tu cini namde sitame hokpet abang ke ni tu kipu demi bang ke lalo dan jong si alang listame member do putang telang lisi ni nangji lasimu pen tamen itu mailong semeche tham lo dak klar dak alam the bang ke rara pan bang than pachinda nangji dak kopi sika chingwai ma kopi ma mu pen pu sonda tasin dak klar dak bang ni tu man same rara pan pachin nangji lasi alang li kopi ni kan le dam ta hai le dam ta hai same hala bang ke ni tu alam kan lo dak alang le tu malam lo Uwe phi sami ni tu kache song bang la bang so give and take bang ke lagi ni tu ngon te khelo la bang ke karbi lo chale song det ke lo da karbi rat karbi no rat tu sami tu karbi khelo lo nani tu mo ta me ni tu mailong sami che than bon lo pini la bang so kache song pini la bang so Chintong Voice of Chintong de la bang so Chintong aseng tong pini la bang so asai pini deng ma sini tu pina bang tingi de ji la bang kali ni tu mang ke ni tu malong le ichet ta me tu ponong labang solong le yung si chat baki pondet bayong silang natal sam government personel labang so ni long yung si chat bundet labang so police yung si kroin det pate nilo tumang ke tidu so mani tum si song pola tumang ke asini tum chunuri poning tung asam government lapan karbi long tomos panstame dak border area long jintu karbi Kajiranga Kohora along Red River Retreat a hotel along ahireng tangrak pen kachiboh pai ni phai troka ni gang sama por malom Kajiranga Kohora Soil Conservation IB mati guest house apang Pilkhana pu arong pen kachikoinot Red River Retreat pu amen pen hotel Kimbrang pon patangsi ingpu pon tanglu Red River Retreat pu Thedung hotel kangpu ponalong satellite apherang ke lapen songja tumaphan chopha pen haladak party chobama hotel along amonit banghini naga abang phuatum hele no pakmati risim kangtang ot pen haladak local atumaphan pen risim kangtang ot pen ke therapotsi pini pai ni phai troxy arnia bangke pherangke songja atum lapen local aradatum thorpaksi hotel gedalong arjap thipen kachesong pedopo Tangte non la puson pulo tengte lapang so hotel along muni tatum ko puson si kido kisang dam haipo
non ladak lokal amuni da tuma phan anta lang plot la puson resim kang tangpen ke ther pon puloti halloween amuni da tuma phan ko puson lointe la puson amuni da tuma phan ladak padu longri pusi rara tumpen ningchi lapen Karbi Anglong tan mas council CEM Dr. Tuliram Rong hanga phan stami Karbi o sumar lapen ladak lokal atuma phan phokep percent mati 50% abang phua tama phan kam chuklem dun long nangji lapan Karbi Anglong district apot nangli nangchi lang dun bek nangji pusi tuningri pedopon news text report Karbi Anglong news যোৱাকালি যি ইয়াত অপেনিং চেৰিমনি আছিলে অপেনিং হৈছিলে তাতে আমাক নিমন্ত্ৰণ দিছিলে ইয়াত মোৰ সৈতে আৰু 3জন বন্ধু আছিলে আমি 4জন আহিছিলোঁ সন্ধিয়া আমি খোৱা বোৱাৰ পাছত আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে আৰু আমি খোৱা বোৱাৰ পিছত যেতিয়া যাবলৈ লৈছিলোঁ বাটতে মানে লগৰ কেইজনক দেখি পেলাই তাহাঁতক কোনে মাতিছে বুলি সুধিলে কোনে মাতিছে বুলি সোধোতে যে ইয়াত আনোৱাৰ বুলি যোনজন ল'ৰা তেখেতে মাতিছিলে ইনভিটেশ্যন কাৰ্ড দিছিলে তেখেতক ফোনটো লগাই দিওঁতে ফোনটো কাঢ়ি লয় কোন আনোৱাৰ চিনি নাপাওঁ বুলি আমাক ঠেলিয়াগতীয়া কৰে আমাক ঠেলিয়াগতীয়া কৰোঁতে লগৰজনক মানে মই সেই সময়ত নাছিলোঁ মই যেতিয়া দেখিলোঁ লগৰজনক ঠেলিয়াগতীয়া কৰিলে মই বাহিৰলৈ টানি আনোতে মই ধৰাত মোক ঘুচা মাৰে তাৰপিছত আমাৰ দুই পক্ষৰ মাজত অলপ ঠেলা হেঁচা হয় আৰু তেখেতসকলে মাৰানস্ত্ৰ বন্ধুক উলিয়াই লৈ মাৰাৰ ভাবুকি দিয়ে আৰু লগতে চুৰি উলিয়াই দীঘল তৰোৱাল উলিয়াই আঘাত কৰিবলৈ চাই সেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আমাৰ হাতত আছে আৰু আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি স্থানীয় যুৱকে যদি আজি ইয়াত আমাৰ নিজৰ জেগাখনত সুৰক্ষিত নহয় তেন্তে বেলেগ এজন আহি পৰ্যটক এজন আহি কেনেকৈ আমাৰ কাজিৰঙাত সুৰক্ষিত হ'ব সেইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ আৰু এই প্ৰথম আৰম্ভণি কালি আৰম্ভণি হৈছে আৰু সেই আৰম্ভণিতে যদি এনেকুৱা হয় হোটেলখনৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব তাৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ হোটেলখনৰ নামটো কৈ দিব হোটেলখনৰ নাম হৈছে ৰেড ৰিভাৰ ৰিড জাগাটোৰ নাম কৈ দিয়ক এখন কহৰা যি পিলখানা বুলি জেগা আছে পিলখানাৰ ওচৰতে কাৰ্বি আংলঙে পৰে মানুহজন ক'ৰ হয় অনাৰজন জনামতে গুৱাহাটীৰ জৰিয়তে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ দ্বিতীয়বাৰ যাতে আমাৰ এই স্থানীয় যুৱকৰ লগত এনে কাৰ্য কেতিয়াও নহয় আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰোঁ আমাৰ ইয়াত যিমানখিনি হোটেল লজ এতিয়া উঠি আহিছে সেইসকলক যাতে এই কথা সকীয়াই দিওঁ আৰু এটা দাবী কৰিব বিচাৰোঁ ইয়াত বহিৰাগত আহি পেলাই ইয়াতে কৰ্ম কৰি আছে হোটেল লজবোৰত তো এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে 50% আমাৰ লোকেল ল'ৰা ছোৱালী থাকিব লাগে তাত সেইটো আমাৰ দাবী আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ CEM তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰক এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে তেখেতৰ যি ইয়াত এই হোটেলত তেখেতসকলৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে সেই তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীও সংস্থাপন পায় আৰু লগতে তেখেতে যি কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নতি সেই উন্নতিৰ হকে কাম কৰিব Amtereng PHE office mate sahem katerek ponjipu apathak amtereng arat pen pherang kiamai kang nipo nijang Karbi Anglong along kido amtereng PHE asahem katerek ponjipu birta long pen amtereng hithia long pherang ke amai ing nipon bangso PHE asahem laki surhini ra inkoira hinianing kana hotong silupen aphan Kartik daspu along lialong bangso asahem kimbrang ponlo bontan non permanent matike pathur ponji pua hoda bangke kopi koson peloni bangso asahem phok song along ansi terek ponji sik kabor ipusi than pachini po lasi bangso PHE asahem abang am tereng along pen katerek pon pite chia phan CEM Dr. Tuliram Rong hanga phan kachuningri pedopon tangte pherang kia phan nangke pachini donaram thile arju ponsana news text report Karbi Anglong News. Ini tum tereng angkang rat kecingrum nang ko bathi bangke ini tumalong 2022 anikan April ciklu tarikin ko siani dat tereng along tereng PHE subdivision amendment subdivision ang create pilo Lagi ini tum cururi ne sar Dr. Tuliram Ronghaং Karbi Anglong Autonomous Council CM sar han cururi nangi lapen halaswa hut PHE
department cari bom in charge EM project rupiah ke hai ala so hutsi labangso subdivision ka create kang lo na selang itu mancugo lo lapen labangso office constituency free including pun Jinthong Dwaramla Amri lapen Socheng lasi angkang pia bangke angbong si radima bangke lake am tereng hello pusi am tereng amen ben create sila sidak ala so hut EM sar nilban punang kurilo je longle ripine kuili tumra tum chingwai lo jat lo lapen nonile tum mapu Jinthong MSC constituency arongon pu Dwaramla no longle lang no lase hapu parai ta Jinthong Dwaramla constituency long ta longle do lapen Dwaramla long ta do lasi longli ni ini tum labangso PHC subdivision asai hem ki kimje pan bangke longle tum kisi tangdo sita ili tum labangso office abang permanent establishment apam kemang si ili tum 6 July ni ili tum isi pinpura lopida sar Dr. Julian Monghang kai alangli secretary in charge PHC apam forwarding lo hal so ateng kulotang te report ta non head jong dak PHC subdivision ISDO tiso sama kai bang report piat lo lapen laso phita puthot ili tum sar visit ko deputy speaker alangli pen cetong sili tum siam sarhan puthot cingki dam tulo labang ke ni phai ni labang so chiklu lasi ili tum bata hini ni lo siam sarhan ka cetong dam lasi nona bangi kupi pen ko son pen ne chini ne sita ili tum data ke longa bang ke labang so PHC subdivision am tereng amen bang ke dokoglo am tereng subdivision pu bang ke sita ki kim dam je bang ke Voksong along pusi ili tum birta long lasi labangke ili tum dak arab punon dak angkang pi arab ta ili tum cedon dunde longlele avedet puson te kala nahole kim ta ili tum din de la penam tereng amen bena subdivision kalidet puson te la ta ili tum din dunde sida am tereng subdivision amen sung lo rafisi dak longle hai huita pi rafisi dak kimke pulotang te kupia podlo la labang ta ili tum rara tum chini tu lasi Cini gang tunga bangke je kupia joini siam tereng pen dak pen ka tereng jima la sili tum puthot siam sarake hai pan bang chuning rilo je dak am tereng ha wara panjong si panong etlo pulotang te office bang dak jong si kim lo pulotang te litum Jinthong arat no te bogi hetpo la pen pu amri MSC constituency la puinon la pusi te bogi po la pen Socheng punon te bogi po la pen Dwaramla parta dak te bogi lo la se homostia bang lage hab hoksong dong sili tum bidam ko pulotang te lage anutina panda ka helu ta helu piglo lapen hadak ta office dong si kindam pusitame amena bang ke am tereng subdivision pusi doi ko berpo la si dong si am tereng amen dolo pante am tereng along le kimik nang po pusi li tuma bang ke chuning ri dulu hapuno Jinthong constituency andar no Dwaramla long sita proper am tereng along sinang po pusi li tumba ke chuning ri dulu aro jong si ili tum jong si labangso chuning ri duna teng pendong si ili tum fan napi chun pi pe puluran te kebang ali pustame ili tum ningdu kecepak lang dunang ko la si ili tum ning the klong lo lapen kadu avita ning the par lo je labangso press meet kibina ko alam thebang ke je ili tum lahai hui abirta kelong ma joini si la si press meet bi ko lo labangso press meet pen ma bang si siam sa fan chuning ri lo je sar nang ri labangso subdivision abang ke along ka prek terek redet pen amen pen am tereng subdivision pu create that api am tereng along le kim son te me parji long le ta do long le ta li tum sik dang pi kat lo la si prabjin pen la bangso asai bang ka pachun pongje pan puto chuning ni thule thot lo la pen additional chief engineer along an report li kat lo je long le do adim suitable pura la tum report to yat lo la bangso report secretary along PSC in charge along le po ampar ke PHC in charge bang la secretary bang ke CM sara long ponit po la sila bangso report la ino la pen dorkar ta di maklong sitame na hungri tame ili tumda kapak lang dipansi cisik cedang big po pini la bangso press meet long non aku ke kuansi nilihin pen kachuning rialang thibang king tomponi lo adong ngi puhan si ili tume cetong dum ahut bang ke la bangso prang 6 July ke cetong ahut bang ke alangli na pudun lo je ili tumhala sota masap so nulis nokti je sar ni ili tuma bang ke tong dama hud bang ke siam sana thadun lam bang ke
Ili tum masap so abita long don hala so ta je ladak pen katere ji pola mang. La CCM saban cupulo je sa net tu mangkrak abita gelong don make dak la bangso subdivision na bangke along kapre katere ji pan siga bodi du la sisar la bang tere grade pen putot ladak sule thot le permanent apan bodi sonte me parji sa. Amat CCM saban pulo mala ninge lage. Muthe khatak amtereng long si dupu si hala so nang pulo. Si aku berita long sulo kali iem sarapan alangli uthot direction ni pitu je bhoksong along le preparation namu pusi uthot berita ki pitu pusi berita long pon amar la si ili tuma bang masa tulo kali lo pulo te aku che tong nam sina pulo ang si las na so che klo thot tarik por ni ili tum che tong nam lo khala so bang ke dak deputy speaker Chinthong local MSC sa visit klo pan pulo je chingwai ale tum chingwai to sinang tin mane uto chingwai thune pusi alang lepan pulo la si saro visit pun panta video anta berita long pulo je lang pombom na pusi sim sa bang puto nagi putu la si ile tuma bang la bang so press meet ki bang ke je moterek thul derna pu ka fere si putot ile tum bang rat chingri thulu la si aku jong si chunche bom lang pulong de ile tum putot rat tum chingri thula chingrum thola hala sohar bangke ini dong sar tulian orang sar orang pusi kami putot kita ambil pandu itu.